Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman. Reng opinyon na ring bisita kay tutuking programa, alin na la opinyon ni Mikibandi at pamuntok ning istasyong iti. Mabiyasa tamo sanang sumuring niya masamas. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman. Pampanga, Pampanga! Nakatawa pong kakuswelo, Keti Pampanga. May paugto po ka balen? May nga ko po kanyan, may kapaugto na kayo po. O kasalungsungan nyo pong mamangan pa na ano pong asan nyo, na anong ulam nyo ken. O makapainawan na kayo uling rin akong mengan. Yako ay ni Nano Pata. Makipagkwento ko pa mo po kaya kayo kabang maugto kayo o makapagpainawa ko open po kung nuka rin kayo man ngeni. And syempre, live tamo po king CLTV 36 free-to-air TV channel. Channel 36 sa po yan. Maka-live tamo naman po king official Facebook page ng CLTV 36 CLTV 36 official. Ang po king YouTube channel na ng CLTV 36 CLTV 36 official. Ya naman. Nano pa tayo BM kaya kayo yung balitang mga palyari kaya ti pula buwan Kapampangan. Nano pa ta ingamanong si Swan ng Poing Kultura Kapampangan ing kikatawang gambulan ng pong pagmasabalan. Ngening aldo na po ning Webis 12 na po ning bulan ning Oktubre. Makiabe ko po kayong kwentuhan, makipagumpukan ko po kayo kami. Malyari ko pong magpa-shoutout, mag-comment. Ken pong kikatawang programa nung ating ko pong buring igrit. Karengal doon na rin kayang kebaitan na ano yaman yan. Binyag, debut, kasal, anniversary. Na ano laman din ni comment nyo nila. I-shoutout nyo nila kayong kikatamong Facebook page. At basan tala rin bayo ya po mayari in kikatamong programa. Pota po ating kayo pong buring share king kikatamong question of the week. Nano yawaring kikatamong question of the week. Basan tane mo. Nano mo ing apag maragul ning kayong balen o sudad. Ay po apag malatine. Apag maragol. Pero kare pong mga labasan na yaldo, talagang ating pong mag-comment mga katula, ating pong mag-comment naman yuno, natin mo naman pong mag-comment na masanting ang makapargil po kareng karelang balen. Pota po balayo may kalingwan niya, balo ko panayan nyo na lareni, ninoreng bidaganing aldong iti, ninoreng ating papagreet happy birthday, lawentano po. Ayan mo muna tanya pong i-greet happy birthday is Sir Robbie Tantingco, kanya pong Holy Angel University Center for Kapampangan Studies. Is Sir Robbie, malwat tanya pong kapartner is Sir Robbie,
kambe na po ning HAU-CKS, kaya pong pamaggambol na po ning Manong Siswan, ning pong kultura at kasalaysayang Kapampangan. And Sir Robby, sana po taglos-taglos po yung kaya kayong pamanyahop, ne? Bakanta pong lalo ya pang minono yung kaya katamo pong lalawigan, kaya katamo pong probinsya, Labuan, Kapampangan. And dadalangin po kaya kayo, good health, siyempre. Ang po pang dakal-dakal pang blessings, marakal ko po sana ng asopan, aliwa mo yung CLTV, no niya kareng kaparatamong Kapampangan. Pasibayo po, masayang aldo na po ning kaya kayong kebaitan, Sir Robby Tantingko. Ayan, balo yung pong birthday na mo naman ning composer na po ning theme song na ning kaya katamong programa, is Sir Romeo Canilao, also known as Kap Tagay! Kap Tagay, happy birthday kaya ka. Nano mong tao mo, ka pasarangdalan kanyan. Balo ko Sir Romeo, ne? Metong niya pong talaturuyan and saludo kaya po kayo. Uling talagang pijambol, yoring miyayaliwang obra, ne? Tuturo na kayo at makapag-compose ko pa pong miyaliwang kantang Kapampangan. Sana po masaya po yung kaya kayong birthday celebration ngeni Sir Romeo, also known as Kap Tagay, numburyo pong damdaman, pakiramdaman. Then kayang Kapampangan Songs Composition, bahalo ko po atin niya pong YouTube channel, Kap Tagay. Paintunan niya po yung Kap Tagay, bang apanalben, pakiramdaman niyo po rin kayang compositions. Pasibayo, happy birthday po Sir Romeo Canilao, also known as Kap Tagay! Birthday na naman ning kana kong pogi, biyasa, matenakan, paunakan, ay Ram Viray. Ram, sana dagol kang biyasa pamurin, And siyempre, iyalalaot santingan ning kana kong inaanak kayo, paunakan na ini, kang attorney Raymond Viray, po pahing kana kong atsi, ay ati Barbie Viray. Sana itamburi mong gift, PlayStation 5. Yang ibiyan na rin pengari mo kaya ka. And wishing you good health. At siyempre sana ayari may kaya kang pamagarala masalese. Milawot ka kinanumang sakit. And siyempre, love. Ram, ng ating sobrang Shanghaian pong spaghetti. Balo mo na yung gawan mo. Happy birthday, Ram Viray. Ay kalagunan ng birthday celebrant tamo ngayon Happy birthday, Joy Nogoy Mosni. Kaya miya pong talapag-obra kay Laos Rock Company San, kanya pong corporate guarantee insurance company na po ning Laos Group, nung mga kailangan ko pong insurance, makipag-coordinate ko po kaya, malyari po pa ito na in Facebook na, Joy! Enjoy being a mom, And nung ating kang handa, metong muna mang flooring pilitan tamo kayong building, malyari kang padala Kenny CLTV. Happy birthday, Joy Nogoy Musni. Birthday na naman, Riker Klein. Riker, talagang kakaiba yung Laguna. Riker Klein, Riker, dagol ka sana ng biyasa, ating takot king Diyos. Ang pong, siyempre, lagi mong pakiramdaman din kaya kang pengari. And siyempre, good health mo naman kaya ka. And mimibiya naman sana itang regalong buri mo kabang anak ka pa. Happy birthday, Riker Klein. Birthday na naman, Celine Alfonso. Celine! Lakwas siyang lalagoy, Celine. Gustong mag-birthday, And sana dakal kang apakabsi ka rin kaya kang bisita nung magtao ka. And stay happy, stay love mo, Celine. And mag-birthday ka pa sanang marakal ang marakal. Happy birthday, Celine Alfonso. Di ba? Siyempre, birthday na naman po ng kikatamong pakamalan na City Mayor ning Mabalacat City, Mayor Chris Garbo, Mayor MCG. Taglos-taglos po sana yung masalese yung pamagsilbi, karayang pong Mabalakenyos. And kailangan nyo po siyempre yung sikanan, ning kaya kayong kabulasan na bakit ang agampanan nyo po
in kaya kayong obra bilang pamuntok na po ning Mabalacat City. And syempre, kaya pong kaya kayong pamanungkulan na dalangan mi na asopan nyo pa ring Marakal Tamong Kabalen kaya pong Mabalacat City. Pasibayo po, happy birthday, Mayor Chris Garbo. Oren po rin kaya katamong birthday celebrants, kaya pong dake na pong inining kaya katamong programa, oren na po rin kaya katamong Balitang Balen. No karenta magumpisa, makasadyan po ing Angeles City, Pampanga para mamiyeng libreng sakay, kareng talapagobra at aliwapang memalen sakaling malaw siya ing nationwide transport strike king dartang October 16. Kaya nga biso ning lokal kapanibalan, magsadya lara kanong 5 Philippine Rabbit abas kareng miyaliwang lugar keng syudad. Kareng kayabi kareng biyahe ning bus ing ruta, papunta Kutud hanggang Sapang Maysak, boundary, Balibago to Dau, boundary, Kutkut to Porac, boundary, Santo Domingo to San Fernando, boundary, Ampong Mining to Malino, boundary. Magumpisaya po yung libreng sakay manibat alas 5 ning abak hanggang alas 12 ning bengi, keng Lunes na po yan, October 16. Bukod keng libreng sakay, agkatanem mo rin ning lokal kapanibalan, ding karelang empleyado, makipag-carpool o maksakela pa mo po, karen pong kamag-anak da or kaya beking obra, maksake ko pa mo, papunta ka rin kayong pupuntalan, lalo na king City Hall, nung gustong malaw siya, nung sakali pong malaw siya, in nationwide transport strike. Ini pong tigil pasadang ay ni, yapin ning protesta ay inorganisa na ning Manibela Transport Group, ela kanu pabordeti keng modernization program ning gobyerno, kareng Public Utility Vehicle o PUVs. Pauli ning maragula epekto ning programa, king kabayan dareng Mama Sada. Sumangit na po niti, kaugnay na po ning tigil pasada, mig-announce na mo naman pong suspension of face-to-face classes, all levels, public and private schools kang Angeles City, ken mo namang Lunes, October 16, ampong Martes, October 17. Patupad na napamukan ng online or modular classes, keng deng eskwela na po ning syudad. So karen pong kakatamong kabalen ng Angeles City, maswelo kayo po, uling makasadyaya po yung kaya kayong local government, atin niya pong base sa ma-deploy, kaya pong nationwide transport strike keng Lunes ampong Martes, limala pong base na banggit ko no po nandin detang uno ka rin do po idestino retang bus, And impong deta pong basa rin, 5 a.m. at suno po, ang gala pong alas 12 ning bengi. Then po sanang aliwatan pa pong munisipyo, ang pong cities, keti Pampanga, sana po may kamakanyan lalaman pong gawan. Bakit ang ela po magkasakit magbiyahi, din kaya katamong kabalen, magobra o magaral, king aldo na po ning nationwide public transport striking October 16 and 17. Samantala, katluya po in Pilipinas keng Southeast Asia kareng Peka Marakal motorcycle riders. At paunan ning lakwas sa daragula industriya na ning two-wheel vehicle, metong nga kareng pakibalak na ning Clark Development Corporation ning isamas din karelang pasilidad para kareng magmotor at king motoring industry. Mamali tayo po'y Paulo G. Santos. Keng syudad man o kareng baryo, ela malyaring mawala king dalandeng motorsiklo. Pauli na ning problema king mass transport system, matinding traffic at malakurudo, dakal no kareng kaya katamong kabalen deng pakamotor. Basiking Asian Development Bank
palak na lang mas marakal reng Pilipinong ating motorsiklo kaysa kareng 4 wheels. At ngening banwang 2023, akakitra kano na pangaluneng kaya katamong bansa keng miyembro ng ASEAN Nation ating maragula deman keng motorsiklo. Agpangkeng presidente at CEO na ning Kilton Motor Corporation ay Johnny Tan, kakatluyeng Pilipinas keng peka maragula market na ning motorcycle industry keti Southeast Asia. From January to July, they sold 932,220 units from January to July, at an average monthly of 174 units, 174,220 units. So the Philippines is the number 3 largest market in ASEAN. Of course, Indonesia is number 1, Vietnam is second, and the Philippines is running very close third to the ASEAN motorcycle market. Kaya naman netong kanu kareng susubong na ngayon ng Clark Development Corporation o CDC, ing pamagsamas kareng pasilidad, kilob na ning Clark Freeport and Economic Zone para kareng motorcycle riders. Agpang kang CDC President and CEO Attorney Agnes VST de Venadera at inyang potensyal para king economic development ning Clark ing two-wheel industry. Actually, the motorcycle group tided us over during the pandemic. Wala kang sasakyan nun, di ba? Pero all those motorcycle enthusiasts gave the lending hand to people who needed to be transported, particularly even for money investments. Bukod kareng mas masanting adalan para kareng motorsiklo, milagela naman kanong charging stations ing Department of Energy o DOE king Freeport para kareng electric bikes. In fact, the Department of Energy already has their statistics, and they think that it is the motorcycle industry that should be the center of their concentration, where we can start the e-vehicle program. DOE is coming over in December to be able to install the fast charging stations. And their target is really to cater to the motorcycle groups. Samantala, banglakwas deng pakilala ing Clark ang timong lugal para kareng motorcycle enthusiast marapaiya king November 17 hanggang November 19, 2023 ing Clark International Festival of Speed king Clark International Speedway. Keti mika exhibit lareng nialiwang bike and accessory supplier at mika local and international race mo naman. Kaya be mo naman ganu kareng karelang agenda ing mika awareness lareng riders tungkol keng road safety. The idea is to invite as many people to the event as possible, so the entrance will be free. Ako yung kayong talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen. Kasanting na po yung advocacy nagawa na po ng Clark Development Corporation. Makaparigil po karing magmotor, kare pong mika motorsiklo na pupunlulwal po king Clark Freeport. And masanting nga pong bagay ni bakit nang misopan la po rin kaya katamong kabalin na gagamit motor. Pero sana po kare pong gagamit motor, tugita mo po kare pong miyayaliwang traffic rules and regulations, lalo na po kay Clark. Nuko as na pong kasakit, istong merakap ko po kay Clark Freeport, hanggang pong purida kayong sopan din, istong ating kayong violation. Sigurado, kung nandi po yung kayong lisensya, at siyempre magmulta kayo, mamahid kayo, kaya eko po pairakap ken, tuki ko po karempong patupad ng polisiya, hinggil king trapiko. Oran po rin balita kay katamong balen, karempong milabasan na Aldo, pero baliyo po, bayo tamo mag-commercial, ba eko mama ko, uling, sagli, basan tala pa rin kay katamong papa-shoutout, Marjorie Patdu Dabu, Susi Manalansan. Karakal na apelidong Madam Marjorie. Shoutout Dabu Manalansan family from Municipality of Lubao.
Nga kanahong kakaluguran na iluwi our season, gigreet na yung happy birthday, ikap tagay. Kaklase kayo ni, and dyan mo naman po yung tsuking gulot ng where in Pampanga. Balo ko, ating yung bubuan, mag-organize ng ni Louis season na summit, kareng influencers ketiking Central Luzon. Nini Dizon de Castro, wow, thank you po. Poging Jody for the greetings kay Rambi Rai. Wow, malagan mong ating mag-greet Pogi. No, kasi kaya raklan taba-taba, hanapin nitang atsing malago. Pota magdaka ko pa ito ni atsing malago Aldoldo po atapay po yat siya, atsing malago So ako pa mo po nga kayabi yung ining Aldo Aini. Ako po mama ko, kaya yung pamanalbe, kaya katang programa, uling kayong pamagbalik tamo, kumusan tayo po yung kabilyaning pageantry, kaya po kayong kakatamong probinsya. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Papasko ng kanyaman ni Papa. Kabalen! Good news! Mas malino pong mas makulay ng CLTV 36, uling mag-digital na. Manibat October 16. Panalben nyo na rin kaya kayong paboritong CLTV 36 programs, kaya kayong digital TV box, apong digital TV sets. Tukyan nyo lang mo rin atlong step sa reni. Mumunang step, pilinan niya ing menu. Pangadwa, pilinan niya ing settings. Pangatlo, lalam na ning installation, pilinan niya ing auto-scan o auto-search. Kay ba't, i-add yun ing CLTV 36. Makanyan mo kasaguli. Ganun! Kaya ano ka rin ka man, kayang tabi ing CLTV 36. Pusong makabalen. Nandito na ang maghahatid ng kasiyahan. Moira de la Torre. Ay, mali. At papremyo sa inyong mga barangay. Kaya tara na't sumali sa mga palaro at manalo sa pinakamasayang programa kung saan pinangangalagaan mo na ang kalikasan. Dear Mayor, mag-e-enjoy ka pa. Humanda na sa pagsakay dahil dito, Kayabe Biyahe Ka. 9 ng umaga dito lamang sa CLTV 36. Mapapanood din ang Kayabe Biyahe anumang oras, kahit saan, sa inyong mga gadgets through CLTV 36 app o magpunta sa CLTV 36 Facebook page at CLTV 36 website. CLTV 36, atin to. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, anak katamo po Kasuelo keti Pampanga. Magbalik po yung kayong programang nanupata. And karayan pong pa-shoutouts, baloyo, pilang ko na yung Aldo, antabayanan ng shoutout na pong Adrian Grace Simbulan nemitang karelang ulam mo teno ata maglutong pauton ngayon ni mga ano atang restaurant o tela mag-comment kung kikataang programa. Malbeya naman pong kasalukuyan Iditas Dison Simbulan, pepatsya kapya kan Dr. John Manalo king Mount Carmel Hospital.
Apalagay ko, manyaman niyang, mga niyang manyaman kaninini, kaya rin ng check up na, siyempre, may fasting yan po ngayon kaya rin, dapat mga niyang manyaman. And ngayon po, kaya katamong pamitalamitam, kaya pamagkatagon po ngayon ni Kamalen, pakilala ko niya po yung kaya katamong bisita. Palo yun po itamong Kapampangan, kaya sabihan tamo po king hilig tamo king pageantry. Mapaligligan legwan o santingan naman yan, school-based, buno na pong school-based, karayang pong eskwela po yan, karayang pong miyayaliwang competition, local yaman, national o international, dakal lang competition din. Miyayaliwan ng Miss, Mr. Denta pong pageant, IIL benta mo, King Television. And baka nita pong makarakal tamo po, King Pisabyan na yan, and mika-update tamo po. Karayang pong ligligan, lego na rin. Kaya tayo po ngeni, Lee Basilio Gozon, metong niya pong sikat, Kapampangan pageant vlogger. Maya Payaldo kay Kalik. Maya Payaldo po kay kayungan, karang pong manalbeta mo ngayon ng kaorasan na iti. And it's a pleasure na atsuk po ngayon ni Kenny Harapyo. Thank you for having me po. Okay. Lee, dinandahang oras ngayon eh. Yes po. Dinandahang time to shout out, to greet, ganang burimong i-greet, Kasi siyempre, hanggang mag-vlog ka, malagad kang Luntogeng TV. Opo. Sana alakang akalinguan ka rin burimong i-greet, pota tumabog la, misan ka Luntogeng TV, mo ko pag-greet. And sana, mag-isa ring oras tamo, kaya kang greetings. Go ahead, Lee. Ito po, budi ko lang pong i-shout out po ding gampong professors and classmates ko po from the AB Communications Department of the University of the Assumption. Actually, tagal po kanyang klase ko after this. Shout out po kang John Luis Raven Calata of RJ Creatives, to Jetro Castro and John Lawrence Mendoza of Momentos Captures. Of course po, ang Lucky Maga, thank you po katang binyanan din na portrait para kay PubMats for today. And of course po, shout out po to my parents, Hilda Gozon and Robin Gozon, watching right now from home. Ayan. Kaya pong professor na po o teacher na pong Line, kayo naman, excuse ya pa magyanggang mali siya, kalagad na Luntogeng TV, masanting naman ning parasa na ning interview ming Lee. Pero Lee, kita pa magpakilala ko kaya ka, pageant vlogger ka. Yes, pero baka nano kawari pa mo may gumpisa king pamag-vlog, nano itang mig-entice kaya ka o may kainggan yung lungob kin industriyang pamag-vlog? Bali, may gumpisa po talaga yung interest ko yung pageant vlogging. Niya pong kasagsagan ng pandemic. Okay. Kasi yan time itala ko pong gagawan, tsaka kumubali. And bala mo ditak-ditak kanta, may entice ko na what if gawa kong write-ups para karening makyabe na aspirants tamo, whether it be local or national, until migtuloy-tuloy po. I realize ko mo po na gamit pala itang power of storytelling through blogging. Eventually, mas apapalawak ko la pa, mas a-amplify ko pa nung nino ila na namburidang gawan, and eventually, mas may pansin la po keng endeavor da ito, whether it be keng kaida po, local pageant stage until karempong nationals, until eventually po migkay ko rin, mig-grow ko din, may mga invite ko po karengang miyalawang stages out there and ngayon po magkaya na ako rin, mag-facilitate na ako rin pong Q&A workshops, and I am very thankful, but because of pageant vlogging, miras ko po ngayon at present nagagawan ko. Okay. Lee, pero king isip ko bayo ka mig-vlog. Yes, Siyempre, susulat ka pa. Baka nano metais itang beluan king pamanyulat mo. Nano lawari deng mo munang susulat mo, bayo ka linub kitang pamag-vlogging. Okay. Susulat ka ba king eskwela? Susulat ka ba king dyaryo? Nano la rin susulat mo kanita? Karempong sigurong dati nang makakilala ka na ako, katapong medyo chubby-chubby ko pa. Dati ko pong writer for a talent agency. Okay. And then, liban ko rin po yung Buhay Production. And I think ito pong mismong discipline from writing, eventually to pageant vlogging. Although magkaiba yung showbiz and pageantry, ito pong disiplina kasi pareho yun. Kumbaga, it's very parallel. And I think ito po yung maging bentahe ko din nung bakit survive ke. Gampang biglang migkatapult ko kitang makantang industriya na magkaaliwala. Pero ito po kasing disiplina at attitude, yan po yung dadalan ko
habang may-crossover ko po in both worlds. And talagang may paintagod naman manibatan niyang may kapagbalik kong Martis. Anyang may itong Aldo, taba-tabaaran isang adsing malago. Kaiba't na napon, natin na namang sinabi kanyang makaparikil kayang pamangan. Ngayon naman, chabi-chabi at saka yung may pakailili ako balo nung kanino yung makadirect na tangaman man ng chabi-chabi. Pero kaya ita, istong makanyang kakatawan, istong end of the world, papayat kaya pa, detang payat. Okay. Pero, showbiz, Yes po. At although sabi mo, pareho la, keng showbiz kasi individuals lang lulto, keng TV, kareng movies, Yes po. No ka rin kaparti, anyang susulat ka rin keng showbiz, itang sabi mong migkasakit ka. Kasi siyempre, may aliwalang tao rin. Yes po. And ating kang sinulat is either buride o ede buride. Yes po. Bali, kitang magobra ko pa po kitang metong talent agency na pinibatan ko. Bali, very challenging niya po kasi kanta kailangan, ating kong kota na kailangan pakikwanan kayong metong Ayaldo na isulat. Alike po yung mismong pageant blogging kasi, mas chilya mo, especially na online yung platform ko, and mas malawak ya pala. Lately ko mo realize na because of pageant blogging, kaya ko na rin palang luban yung nyalawang workshops. Kaya ngayon po, kasalungsungan, part na ako po ning metong kareng kahit mo provincial franchise. By the way, buri ka rin po palang shout-outing ka na akong mutya ng Pilipinas, Pampanga family na I believe na media partner da katamo po kening station. And ito po, hello po kang Tito Weng Laughlin and Madam Robina Roscoe. I'll see you all on the coronation on November 4. Ay ba, malapit na yung palengking Motsa ng Pilipinas. Yes Tayo po. ng King Miss Universe, kaya biya ka naman ka rin, King Miss Universe Pampanga? Lately po, ako pa po may commit karela. Pero sabi ko naman po kay katamang provincial director, hello po to Madam Emil for Miss Universe Philippines. Bali, ngayon po sa support ko po karela in the best way possible. Kasi ngayon po, I'm balancing both school commitments and vlogging commitments. Kaya time management mo po. O actually, Peki, batanitang ikutan ko sana. Baka naanuno, pipit na ding oras na mag-vlogging ya. Kaya ba't mahagaral ya? Time management, kung naano yung dapat gawan, priority yan Yes una po. Kaya tapamanyunat mo keng showbiz, medyo makukurious ko mo. Atin bang bala mong artistang may binash na ka kitang sinulat mo? Atin ang mira sa makanta. Enabling sinulat mo. Actually po, yung pong mismong mentor ko in the industry, hello po kang Tito Roy Vinzon. Actually, because of his talent agency back in the days talagang yung pong first basher ko din eventually. Pero kanta ko mas may biyasa, karin ko mas may enhance kayong pamanyulat ko. And itangapin po, sabi ko ngapin po nandin bit-bit ko itang mismong disiplina ng ita as I transition naman to pageant vlogging. Pero siyempre atin mo namang maswelo, ninunoretang silatan mong article kayong showbiz na may kaswelo naman kitang write-up mong gawa. Ako po siya na pwede ko lang banggitan. Pwede, sige! Bali, yung pong anak na, Isabella Vinzon, na eventually, bigla kaming mag-co-work pa si Bayo after a few years because of itang pekebayan ng national pageant, yung Binibining Pilipinas in 2022. So actually, dati susulat gagawa kong kaya write-ups about keng kaya na career na keng showbiz. Bigla-bigla, after 5 years, ginawa kong write-ups kaya for pageantry naman, which is very fulfilling for my part. Bala mo reunion project ya. Balo yung ako atanda ng kay Ilala, Yes Ilala po. Vinson. Kasi metong niyang... In-interview niya po dati. May compete siya king Mutsaning Kapampangan nung ngayon kumagkamali. Gusto ko ba? Ilala? Po, Binibining Pilipinas. O Binibining Pilipinas. In-interview kaya ka rin. And lenyo na, atin na palang connection, Lee. And anyang naning meging bala mo, decision mo, lumipat na akong pageantry. Itangapin po, sabi ko nandin, dahil kang pandemic, may layoff ko po obra. Okay. And ito yung maging susi naman para apintun kaya, adangapin, amid life's rejection, there is always that purposeful redirection. Ot bala mong rago, pageant siya rago yun. Rago pageant, nano pa tayo ni Shirley naman. Ot, baka something no, English la pa mo. So,
And then, milub ka king pageantry, nano mo ang ikit mo ka rin? Bala mo muna mamasa ka mo, o luban kay ne, o ratin mo rin may namuyot kaya ka, na mag-pageantry na ka mo, karin na ka mo sumulat? Eventually po kasi itang passion ko keng writing, talagang innate niya ka na ako from the very beginning. Pero because of pageantry, mas may amplify pa ito, mas may intensify in a way na ikikitang purpose ko, itang mismong substance ko na dahil pala kanini, mas marakal ko inspire, mas marakal matouch tao. Imagine, just reading that write-ups, eventually, ating biglang mag-feedback ka na ako na ang ganda po ng mga sinulat nyo, may inspire kami po. From there, kanta ko po realize na dahil kang platform ay ini, I'm on the right path. Okay. Kaya po pamagbalik na ng kaya kataong programa, pakwento mo kang Lee, itang kayang pamagumpisa keng pageantry vlogging ne. And siyempre, kung nantaya kumusta yung waring atmosphere o yung environment na mo ning ligligan legwan ang posantingan kiti po Labuan Kapampangan. Ako po mamo ko magbalik po in kaya kayong programang Nanupata. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, aking palasa, ring tilapia at buro. Maya pa aldopo ke kayo, agkatanda kayong mga Pampangan at albendening ke kaming si Diang Palage, dikil ka rin tradisyon at pamanang kultura, da ke katamo rin minunang Kapampangan. Ako'y Sonia P. Soto, Chairperson ng Sinukuan Festival 2023, amitatag pauli ng sipag at kapagalan ng Foundation for Lingap Kapampangan, Inc. o FLKI na may kilala keng lagyong Save Pampanga Movement anyang kayakbong nimbol kang pinatubo ketang dekada 90. Pagsilbiya sanang paralan ini bang lalo tayang luguran in kekatamong kultura. Kaya Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga. And syempre, magbalik po yung kaya kayong programang Nanupata. Kaya tayo pamurin po Lee Basilio, may itong pong Kapampangan na pageant vlogger. At tatandaan mo na pa rin kaya kang sinulat ang milabas, makaparikil kayong pageantry. Opo. And baka nano mong sinulat din. Ating kabang bala mo tutok yan na template, or makanano mo gagawan, bayo mo ipalwal online, dahil gagawan mo. Bali mo muna po, I'm doing my own research karening candidates sa mag-compete ne. Eventually, kanta karin ko la parang tiba ganing mismong kay the life story da, nanong buridang i-promote, naning advocacy da. And then, karin tayo po i-construct kanta nung nanabang buridang ipakit keng mundo ne, or keng buong Pilipinas. Kumbaga, that power of storytelling, eventually, yung susi nung makanano tayo pong ipahayag, in buridang i-promote, whether it be promoting their tourism, their culture, or for example, burida lang i-push rat ang miyaluad ang advocacies, for example, mental health, for the environment. Actually, marakala po, malawak ya ingkay, in scope na ning pageantry. Okay. Lee, pero balo mo keng pamanyulat, keng kaya na miyayaliwang platforms. Yes po. Kenya mang dyaryo, Kenya mang script for TV, Kenya mang pageant vlogging. Minsan, ding susulat kasi, minsan bala mo, edo apipigilan din sarili dang kabod na sumulat. Dapat ba ing metong vlogger akalupa mo na? Tutukila ba karetang ethical standards ang pong dapat responsible na kareng pamanyulat lalo na yung pageantry vlogging maselan niyang kain ni dake na mo ning entertainment po. Yes po, definitely. Metong din pong pasalamatan ko dahil kasalungsungan po, metong ko pong yung graduating communication student ne. So technically, itang mismong skills na ning writing talaga,
nino ang kailangan mong i-attributes, nanulat ang kailangan mong i-consider before doing the write-ups. Agagamit kaya po itang mismong principle sa ita in real-life situation. Kaswelo ng linya, kabang mga garolya, itang mabalo na yung eskwela, bala mo demonstrate na. Yes po. Ay actual na, king gagawa na. And speaking of actual agagawan, sabi mo nandin, mag-research ka, bakantang Yes makagawa kang storyline, akala daw masalese. Pero ika ba mismo, minsan agkat da ka, makiabi ka mismo karitang miyayaliwang aske, dake, daretang kompetisyon na pakibayan na rin kaya katamong candidate sa beauty pageants? Yes po. Actually, just few months ago mo po nin, may nga tap na ako kareng kahit mo respective local franchises. Right now po, I am under Mutian ng Pilipinas, Pampanga. Just recently po, kayong pre-pageant, yaka pong ginawa kareng questionnaires for the Q&A. And maragol ko po pasalamat dahil because of pageant vlogging, ditak-ditak makikilala na ako ngayon emo kening lalawigan tamo nung alin na rin pati on the national stage. Alam mo na, talagang baka datang ng oras, emo national, ang ganang international. Kutang kuke ka, tening amanwan mong beauty pageant franchises naman. Yes po. Abanggit mo, connected ka king mutsa ng Pilipinas, Yes po. King Pampanga. Yes po. Makananula mo, makasawop din ng franchises sa rin. Kaya katamo, siyempre, ali naman necessarily kareng kaya katamong kewabaynan. Yes po. Kareng kaya ganaganang makiabe kareng pageants, makanano yung makasawop piniketi labwad ka Pampanga. Okay, so ngayon po kasi marakal ng migsulputan na local franchise dareng kang nationals into provincial levels niya. So nano ingasahop dareni. Maragul lang asahop po deni kasi mas mafi-filter la po ring candidates. So from there kanta mas asasalak talang masalese nung nino ba talaga itang peka karapat dapat ang magrepresenta ang magdala keng bandera ng Pampanga karas keng national stage. And from there sabi ko rin na mas makakaila, mas may dinan lang opportunity. And at the same time, impong tourism tamo, mas mabuboost ya. Kasi imagine, kanya-kanya la dening facets, dening mismong platform sa Reni. And magkakalwa lang pageant Deni. Pero at the end of the day kasi, metong nga mo yung mismong layunin and that is to promote Pampanga to the best way possible. Okay. Lee, kareng papalto tamong miyayaliwang litrato nandin, Yes kareng kaya katamong talapanalbe. Nanong gagawin mo karon mami katang talk or seminar kareng kaya katamong candidates? Yes po. So aside from pageant vlogging po, I also do judging stints and lately po Q&A workshops for all of the ladies and not just the ladies pati din pong alawang magpa-kay din Q&A regardless if it's virtual or face-to-face, mag-facilitate na ako rin po ngeni. And sabi ko nga pin po, I am not just a pageant vlogger na in this industry, but now I am also handling the other sides of pageantry, and that is to actually train our aspirants for the nationals. Okay. Banggit na pong Lee, mag-judge siya, sasawop ya kayong Q&A, Yes Ketang pa mag-judge, pilano rin sabi mong mig-judge ka na competition, ang pong masakit ba in pa mag-judge ka rin beauty pageants, Lee? Masakit niya po in a way na itang alawa kasing aspects, kapat makanta talaga kagamay, talaga pong handle ko talaga is Q&A. So yako po mismo, I had to adjust nung makanano kung I adapt. For example, how do you judge pasarela? How do you judge the posture? So itangan po ngini, on the process, iyako din mismo, at the moment, aaralan ko. Okay. And okay tang pamag-Q&A naman. Makanano mo tuturo. Kala ba mismo manibatan Yes din po. ko tang at Yes papakibat mo karela. And ang pong nanong daki kitang Q&A itang tuturo mo naman. Siyempre, pamakibat pero pati ba itang pamanalakad, diction, modulation, Yes po. karas kitang Q&A training abibya mo? So, impong una kong pagawa, kanenggang magpa-train ka na ako is, una po, to heighten the mental fortitude. Kasi po, impong pamaglob kasi kang beauty pageant, naman po yan parang overnight magic na maging kang beauty queen. Actually, it takes a lot of courage, it takes a lot of guts. And nung kasi matasing mental fortitude mo, eventually, kami hanggang dulo. Sabi na nga know when to peak. Reserve your energy for the things that matter
in all the other aspects. But more so in Q&A, it's very important kasi na once na tinapak ka kay mismong pageant stage, balo mo na nung paglaban mo, balo mo nung nanong buri mong idake, kareng tao, at the same time, nano ba yung agawa mong difference in community mo? Through your advocacies, through your creative, how will I say, itamkay mo, nanong buri mong ipahayag, kareng audience mo. And from there, sabi ko na, because of my workshop Karela, mas I-intensify ko itang kaida, drive na magsalita in front of a crowd. Kasi nga po, lagi ko pong sasabihan, it isn't just the crown that makes a queen, but the heart that lies within. Okay. Ta naman, Q&A, Lee. Pag-Q&A na ako kung Lee, kumusta? King pamagdurot mo king katamong probinsya ne kareng miyayali wang competition kumusta ing kain in nature na ning competition Kenny miyayali wanong yes, franchises ding atso and kim palagay mo ba in Pampanga makayag nane ne ene mitatawli yes, po. Karas karetang palabas tamong national competitions beauty pageant competition. Yes po. Yako po mismo maging saksi kung yan kang mismong development and progress na ng Pampanga, especially in staging productions for pageantry ne. But talagang kaya niya po. I would say Pampanga is becoming a rising powerhouse when it comes to beauty pageant kasi lately migsulputan la. Pero elam mo basta kabala mo kabuting na migsulputan ken pero it's still beauty with a purpose at the end of the day. Kumbaga ingan dadake katamo is para apilide, tampeka karapat dapat Kapampangan magdala kayong bandera tamo karas kayong national stage. And talagang ating palakpak na wala mo Q&A talaga. Pero siyempre susulpot la rin ni miyayaliwang competition. Ulim bang limitado la mo kanita ding competition? Kaya ngini parakal ding franchises or beauty pageant competitions asang karakal ating Miss Earth makanya na Miss Universe makanya na Miss Universe Jupiter or what ne barakal la. Bakit kaya? Kasi po kanita when we say pageantry bala mo makatype kasi mo kasing beauty pageant to more than just the glitz and the glam ne. Pero ngayon kasi mig-evolve na yung pageantry in a way na ngayon kasi pag mig-pageant ka ating kang buring i-amplify a cause na malapit kang puso mo. And then mag-join na kaya nga rin beauty queens, elam mo about keng lagu, elam mo about keng talino, pero itang puso na mag-serve yung kanilang community. Ito po nga sabi ko na actually nakarakal migsulputan pero atilangan kanya-kanyang offer keng market. And syempre, kayag nananita, dakala naman ngayon ni rin bisang sumubok. Yes po. Deng bisang makyabe. Yes po. Kung pwede kumupin, makyabe ko naman. At suta na king palagay kung pekamasakit at dakin ng kaya katamong pa-interview kaya kaline. Yes po. Nano mo imburi mong sabihan, ne? Kareng aliwa pang pageant bloggers, ne? Yes po. Ampong pageant organizers, ne? Yes po. Atin lang kanya-kanyang estilo rin, atin lang kanya-kanyang paralan. Yes po. Baka nitang maging successful na. Pero keng assessment evaluation, nano imburi mong IBM message karela, kareng bloggers tamo and pageant organizers, ban lalo ya pang minono, lalo ya pang mag-improve yung industriya ngayon. Okay, so sabi ko nga pinpunan din na mag-evolve na yung pageantry and itamo yung basically asset na ning industriya ngayon para mas intensify pa. As long as itang drive tamo, as long as itang passion tamo is there, patuloy pa rin mag-prospering kaya ngayon yung industriya ngayon. And itangapin po, actually lately, sir, i-share ko na mo po, yung pageantry mo about kareng single women, as in, migkain milawak na ngayon, atin ng brands ken na miglako ng age requirement, height requirement. So, siguro, envision kayo yung pageantry kanyan, patungo tamo kitang landas na in the near future, kaya na talaga, very inclusive na for everyone. Yan, masantay nga balita yan. Dakala salamat ni keng oras mo. Yes po. And makabilib Bailey, palagay ako nung makyabe yung
ligligan legwa nili. Palagay ko kitang Q&A nung yung grade hanggang 100, ako na siguro yung 101. And Li, pasibayo, I wish for the success na Yes kaya po. kang pa mag-vlog and sana dakal Yes po. kang aso pa na kapampangan na kandidata. Yes po. Sana sumambut la naman Yes kitang po. asosopan mong kandidata. Siyempre, banggit mo pinan din, ka mo limited. Yes po. Ketang pa mag-vlog, no neburi mo na mo rin ngayon makasawop, karang kaya katamo Yes po. kabalan. Kaya pa magbalik na po ng kaya katawang programa. Bisa kayong magkanta ko o aliwayeng magkanta. And of course, gabulan tayo po ingamanong si Swan, magbalik ka po yung kaya kayong programang Nano Pata. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Kanyaman kay Pampanga. Miss ng Sinambot tanan naman. King milabas sa UPLB Gandingan Awards na ating temang kabuhayan, buhay ng bayan. May pili ang most development-oriented talk or discussion program, ing bawal ang chismis kay Sonia Soto. Tulad ng Gandingan, kami po ay patuloy na dadagundong, mag-iingay para mangibabaw ang katotohanan. CLTV 36, para sa katotohanan, para sa taong bayan. Pera nga lander ng kakatamong ka-partner, ing Agri TV Central Luzon, a most development-oriented livelihood program. Ito po ay magsisilbing inspirasyon para mas pagbutihin pa namin ang Agri-TV Central Luzon upang mas marami pang mga magsasaka ang mabigyan ng pagkilala. Karangalan kay kami na adake miya yung pamagkilala ngay ni. Dakala salamat! Ibating CLTV 36, pusong makabalen! Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Magbalik ka po yung kaya kayong programang Nano Pata. And paga na kami ang pasibayo in Nepo Music Festival. Kanya pong October, kaya Sabado, ang pong Domingo, 14 and 15. Kaya tayo pong malapit kitang AEC building yan. Kaya pong dati kuno karon mag-jogging. So miyali wala pong artist ding mamiyasaya kaya kayo. At takayabi po ini ketang nasa na po ng JD&Sons company na makasaw pang makilala yung Angeles City. Yan pong siyempre kayong pamiganaka na po ng kapiyasa na po ng Karelang Syudad. Bani na inyo niya po siguro yung kaya katamang question of the week. Basan tano po rin kaya kayong pedalang komento. Nano yung kaya katamang question of the week? Nano mo ing pagmaragul ning kaya kayong balen o syudad, Ana pong John Louis Arceo. Alang fast food. Puro na goto. Kay ba't may comment say Miracle Joy Manasan. John Louis Arceo, iparis me pa. Ahahaha. Sagli. No ka rin balen yan na puro goto. Ingaman mo John Louis. Pero yung totoo na yan ako,
malawat na akong bisang mangan goto o uling maranap na ako kaya bisa akong mangan goto. Ne? Pero makanyan man, makukurious ko na ano yung munisipyo, na ano yung syudad, yung amon man mong alang fast food, puro na goto. Yung tutukita mo pong may komento, Lalaine Cabrera. Ana pong Lalaine? Ayan. Siyempre, shoutout kay driver ning Balen, San Fernando Mayora, Mayor Vilma Balya Kaluwag, and First Councilor, and na kami Pepa Brents. Biyasa yung magkain niya. Very witty, Pepa Brents Gonzalez. Love you both. Pag maragol ng Lalaine, ding mamuntukan, keti keng Sudad San Fernando, Mayor Vilma Balya Kaluwag, ang po'y First Councilor Brents Gonzalez. Matenakan na pong magsilbi, kareng Fernandino ring ang kaya katamo pong mamuntukan keng Sudad San Fernando. Miracle Joy Manasan. Nandin namin kaya nandin ni may comment sa kitang Kanluwi. Ingaman mo na Pradera Bamboo Park. Kini man pong lubaw ini. Ako yak pa yata miras ken Bamboo Park. Nung sakaling miras ko ken mag-wish ko pa. Kasi yatin ka nung kesabihan. Isong peras tayo mo keng metong lugar. Mag-wish kayo ka nung tutupoy ta. Tutupoy ta. Pero kempin pong lubaw niya, dakal pong pasyalan ka rin. Pwede yung puntalan. En balo ko, itapang pisambanda ka rin. Historical yan naman. Karing panwalanda, karin niya po may gumpisa ing Kristyanismo kete po king Pampanga. O ita, taglusula mo po rin pa magkomento yung kaya katamong question of the week. I-post nyo po rin, i-komento nyo po rin kaya katamong makapaskila post kaya katamong Facebook page kaya CLTV36 Official. O Nina, magkanta ko o makaramdam mo pong magkanta? Bisa ko pa. Tara po sa Bayantaya, ining kantang ining. Pading kang kuntas, pong palambuti keng lupa. Kabarag baglaring malan mo, o sabi mo ala nakamalan nanoy ni o deku ay tinjan. O tagya ko ing magkwento at minuto sa patne, patse ikaw ay miglitan niya at wang oras introya pa. Eko tuloy balo nung maklak kumubuntok. May aliwa ka namang planeta, ika naman ng sikluban ko. Diyang bala mo, kape mo ganas ka ta. Eman yaman, ekatamiyade. Ikain na lo, mamyesaya ka rin, mabayat kong bengi. Jambalabalik na rante po, joy ka mamyekule. Sulit ka kong paborito, kululunene man ingke ka. Dangagyo ko man mamwat mabayat, amano mo mas kanya. Metong kumukule baro, pinanari pa che ginayak ka. Miyaliwa ka tamang planeta, ika naman ang sikluban ko. Diyang bala mo, tuyong po champorado ka ta. Milalaban ng lasa, pero anang kanyaman. Ika'y mayong mo, mamyerin ang nang kareng, mapait kong ninasan. Pogi, as na ko kapogi, ninong manwala ka na ko, siguro ngetong yay mako. Bayo taong pumayari, gambulan tayo pa mo po yung kikatamong amanong siswan, dagdagan tala ring amano kaya kayo pong gagamitan ng kikatamong Kapampangan Word of the Day.
Muri! In English, mga niya palagay English in muri. Riyum. Riyum. In Tagalog, muta. Muta. Pero king Kapampangan, muriya po yan. Palagay ko naman po, gagamitan niya po yung salitang muri. Reynaldo Bravo Jr. po, paborito no pong kakanan din. Muri. Titipuna no po king garapon. Potang kulang niya pong panasin. King karela, bubudbud na po king kakananda. Muri Reynaldo Bravo. Muri. Mayari na po yung metang oras sa pamitalamitam-tamang ini pong aldoning webis. Nano pa ta? Abayan nyo kaya pong pasibay bukas. Ako na naman bukas. Sana tsunin yatsing malago. Bakan taragong aliwa mo niya ako yung masanting Keng TV. Ako po'y Jody Dizon Mercado. Kaya kayong talasuyong Chabi, taba-taba, na ating pusong kalambat na. Ay, ketaya pala kano. Makabalin. Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga, Miss ng Consuelo king Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Piyesta ng akong iruking napalit, Diyos ko rugo, eko apamalit. Ring mga ragul, parul, San Fernando, tuneng makamis ng papasko ng kanyaman ni papasyal Pampanga, tang lutudang tatatak king palasa, ring tilapia at buro king kan Pampanga, Pampanga at ng